ji kampê û ji malên Kirê dana rê hatine ber avahiya parêzgariya Hesekê ku navenda parêzgeha wan e da ku xwe pêşandanî bikin. دێری vegeriyan, Hemsî vegeriyan, Hemûyî vegeriyan, Idlibî vegeriyan bajarê xwe. Em tenê serê kaniyê çima kes xwediyê me tineyme ve nagerîne. Daxwaş xwe pêşanderan hat kirin şandekî pêk bînin derbasî cem parêzgar bibin. شباب اهل سرکانیه 6-7 حبش وفد وامه و درباس کن Lê ew neçûn gotin divê ew bênavne. حتى محافظ نيبه Parêzgar hat behiya xan û xwe pêşander pêra axivîn. بس يا ابو حيصان ابو حيصان مشوتي لقي بس سبي ور مخيمه بس سبي ور مخيمه وساعتك مخيمه طلايع ام كوشبرن فاقو نادم رزيان نازكي ور حالي ببنر زباله سرسري مكتيه افتنا كهربتنا قوقش قش قتيانه ابشا ودي زاروكن نساخنه انسان يعني انا اكيد خاليه مدي ابحب صالمه بري سيرو جاك مرشتاقي ديرينا في حمزايه جمرت بيت ورا اجي تبكرم تكورته حاضرتي هنا مسألة الغامات هنا والله مسألة أمنينا مسألة خانية وانا حاضرين هناك هنا دوردا وجيت بي ام كوتش برن قالك ام بزيفرن اي ام تخوازن تنسيقه كيف كن زيفران نوا وخانية ملتي سري كانية فوالا ببن بهور كن تشاوا تزيد تفكري روكي ساعات كي بري ساعات كي بزيفري ام بهترج ولو تخوازن Piştî operasyona Tirkiye û grupên çekdariyên serbûyê ve di sala 2019 de tevaya Kurdan ji serêkaniyê derketin û berê xwedan bajar û bajarokî din yên Rojavayê Kurdistanê. Xelkê serêkaniyê ne herçende bi dehan kesê lê nûneratiya 75,000 koçberî dikin. Daxwaz dikin bi zûtî dem vegerin bajarê xwe yek ku sala 2019 ve jê derketine. Vivian Fettah Rûda û Hesekê.